Veliki broj domaćih kompanija je iskoristio sinergiju da predstavi uspešne case studije zasnovane na Microsoft tehnologijama. Jedna od zanimljivih studija slučaja je bila implementacija Microsoft Dynamics NAV u preduzeću Novi Pazar putevi. Pre svega, hteo bih da kažem da je Novi Pazar put kao deo jedne grupacije koja postoje na teritoriji Srbije pravi primer dobro organizovane firme koja je htela da napravi jedan korak napred. U trenutku kad smo se sa novopazarcima i direktorom Izetom upoznali, oni su svoj posao obavljali vrhunski profesionalno po pitanju organizacije i svega. Ono što im je falilo jeste neka računarska podrška da sve to što rade inače sjajno ubrzaju i dobiju na dodatnom kvalitetu. Mi smo zajedno sa njima, ne mogu da kažem da je to posao koji je MPS odradio sam, bez njih taj projekat nikad ne bi uspao, od njih smo i mnogo toga naučili. Zajedno sa njima smo implementirali ERP sistem i de facto pokrili, ajde da kažem, 90% njihovih poslovnih procesa, omogućili im da inače svoje poslovanje rade kvalitetnije i brže i u smislu izveštavanja i u smislu praćenja troškova i investicija, naplate i svega ostalog. Prvi rezultati su se videli vrlo brzo nakon nekih 7 meseci analize, razvoja i implementacije, a možemo da kažemo da je u 2 faze implementacija trajala 1,5 godina. Trenutno se projekat nalazi u stabilizaciji, oni ga koriste u punoj meri i otprilike već razgovaramo o sledećim koracima, odnosno od nadogradnje takvog sistema. Preduzeće Novi Pazar putevi se bavi vrlo specifičnom delatnošću, niskogradnjom, te je zbog toga bilo potrebno kreirati veliki broj novih modula u ERP-u. Naše preduzeće je poznato pre svega po održavanju puteva u vrlo teškim terenima, znači održavamo gde nije lako, a pre svega Ibarska, Jadranska magistrala, Kopaonik, Pešterska visoravan i Golija. Pored održavanja puteva bavimo se izgradnjom na našim prostorima i održavamo i gradimo negde oko 950 km puteva u vrlo složenim terenima. Zbog kompleksnosti same niskogradnje, NPS je vrlo tesno sarađivao sa menadžmentom kompanije Novi Pazar putevi, ne bi li na pravi način definisao sve poslovne procese u implementaciji ERP-a. Mogu da vam kažem da je to bio jedan vrlo težak i odgovoran posao kako da počnemo. Ja, kad sam došao do ideje kako to da uradimo, šta nam je bilo teško, pre svega da izaberemo ko će to da nam radi, jer svako se javljao, pa smo imali više kandidata, imali smo nekakve konkurse, razgovore sa njima i MPS je ostavio utisak na nas jedne, da kažem, najkvalitetnije firme. Da bi to uradili, morali smo zajedno sa njima da uradimo projektni zadatak, to je bilo strahovito teško, složeno. Uvođenje ERP-a pored tehničkih poteškoća dovelo je i do drugih problema. Naime, deo radnika je pomislio da će uvođenje novih tehnologija i optimizacija poslovnih procesa dovesti do otpuštanja zaposlenih. U kolektivu imali 60 ljudi koji su aktivno radili, ljudi se plašili, mislili su ako su to savremena sredstva rada da će da ostanu bez posla. Međutim, nasuprot ti ljudi koji se najviše plašili, oni su se najviše zalagali i dali su, normalno mlađi ljudi, dali su dobre rezultate. A to traje skoro 2 godine. Ali ja mislim da tu neće da bude kraj, da će to i dalje da radi i da se nastavi, još će trajati. Implementacija ERP-a u preduzeću Novi Pazar je pravi primer koliko je bitna dobra saradnja između implementatora i rukovodstva kompanije koje uvodi poslovno-informacioni sistem.